Kiše. Joj, te kiše nikada stanu. Onda stalno moram biti u stanu. Nikada da prestanu. Gledam crtiće i vučem patkicu slatkicu što zvrči. Pa onda pišem na laptopu u kojem pjesme i slova pjevaju. Onda nabijam maminim štiklama po parketu. Slažem suđe iz jedne police u drugu. Vičem da me boli zub, da mi treba flaster za nogu. A sve ne bi li me tko primijetio i izveo na kišu. Ali nitko ne trza dok se svi zvuci ne pomiješaju. Zvrčanje patkice i glazba s laptopa, i struganje potpetica i lupanje suđa, i vika zbog zuba, i zvuk pada s ormara kutije s lijekovima. Kad to sve zazvrči, zazvrda, poludi i uskomeša se, odjednom mama i tata shvate da sam živa, te da je kiša ipak za mene i šetnja u gumenim crvenim čizmicama. Romantika. Teta Ana je mamina prijateljica. Puno je mlađa od mame. Sigurno više od 10 godina. Teta Ana prodaje knjige, a mama ih piše. Valjda su zato prijateljice. One vole zajedno piti kavu, a i ja dobijem sok i sladoled. Kaže mami teta Ana, znaš, ja sam jako sretna, a ti uopće ne znaš što je to romantika. Koja riječ? Mama kaže, aha, 100%, nikad čula. Na drugoj kavi za 2 tjedna vidim ja, teta Ana je jako tužna i malo plače. Mama kaže, pa što ti ja znam što je to romantika? Onda se teta Ana nasmijala. I ja, romantika, što li je to? Ti veliki. Tetovaža 1. Na moru su moderne tetovaže. Znate li što je to? Kad se slika zalijepi na ruku, nogu, leđa ili guzu. Baš mi se sviđaju, a i veliki ih imaju. Vidjela sam tetovažu konja i jahača i veliku arenu iza njih. Arena je velika zgrada iz rimskog doba. To mi je rekla mama, a kaže da je jahač gladijator. Ta je tetovaža zauzela cijela leđa jednog čike. Ima i malih. Cvjetić, zvijezdica, križić, ribica, medvedić, psić. Meni se sviđaju male tetovaže. Jednu sam stavila na ruku. Dugo sam molila mamu, sve dok nije popustila. Rekla mi je, koštaš me cijelo bogatstvo i nikad kraja tvojim željama. Ne živim ja na hrpi novaca. Ma znate, nije to zbog kuna. Mama ne voli tetovaže. Mama je dobra, ali jako staromodna. Mama, prelijepa si. Ja uvijek kažem svojoj mami, mama, prelijepa si. Kad mama na usne stavi ruž i parfem, prvo na mene, a onda na sebe. Ja je zagrlim i onda je najviše volim. I kad oboje cipele s velikom petom, to je onda prava mama, kao s reklama. Tada je mama sretna, sretnija i najsretnija. To vam pričam zato da biste i vi svojim mamama kazali kako su lijepe, ljepše i najljepše. Da su prelijepe kao tete s filmova. Onda će mame biti radosne, radosnije i najradosnije. Što ćete time dobiti? Vaš će mama voljeti. Najljepše će palačinke peći i bukle s pekmezom. Svaki će vas dan voditi u parkić, pročitati knjigu i nasmiješiti se svima. Zato ne zaboravite kao ja reći i misliti, mama, prelijepa si.